Danas ćemo od džempera napraviti džemper za našeg psa. Idemo početi. Pozdrav dragi moji. Danas ćemo od džempera napraviti džemper za našeg psa. Potrebne su nam mjere: dužina džempera, obim grudnog koša, naravno obim struka, obim vrata i dužina donjeg dijela. Ja ću ovaj džemper prvo rastaviti da bi znala koji dio kako mogu iskoristiti. Ja sam ovaj džemper komplet izrezala. To. Znači meni će faliti jedan komad. Ovdje ću ubaciti od rukava. Ovaj dio ću ovako zatvoriti. Ovaj ću ubaciti ovdje. Imamo kragnu, nju ću iskoristiti za kragnu. Ovo ćemo iskoristiti za nogice. I još ćemo ovaj dio izrezati jer ga moramo pomjeriti. Mislim da će nam on biti sasvim dovoljan. Idemo šiti.
Ovaj ćemo ovdje dio malo urezati. I prišiti ramflicu. Mi smo od starog džempera napravili džemper za psa. Vrlo jednostavno. Sve što vas zanima pišite u komentar. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, subscribeujte se na naš kanal, a mi se vidimo ponovo. Vaša Ami.